Kitabu cha Ezekieli mrengo wa mrongo mihango. Bwana anamubanda mikono mtawali wa Misiri. Neno la Bwana ranijirira kwamba mdamu mbozo nabii wambe ukala Bwana Mulungu anamba vivi. Rirani muambe shauriye siku hiyo, kwani hiyo siku ihehi. Siku ya Bwana ihehi. Indakala siku ya kiza, indakala wakati wa mataifa kuhukumiwa. Mushunda kuza zulu za Misiri, atuakushi mandangirwa ni woga. Wakati mafa kandiho igwerera Misiri ushawe kusanywa na misinjie kugomolwa kushi na puti na ludi na warabuni yosi na kubu na tu ayo insi ya kilagane mandalagwa na mshu haunga na wa Misiri. Bwana namba vivi Maria mana isaidi ya Misiri mandagwa na nguvu zonyerazo zindashindwa kula migidola tasiyene mandagwa na mushu mondani Bwana Mulungu anamba na mandakala ganzo kaya insi nyingine zirizo ganzo na mizi yaenda kalaka ya mizi reo nongwa na mandamanya ukala mimi ndimi Bwana wakati ndiho yangiza moho Misiri na asaidizi yeosi kutiswatiswa. Siku hiyo ajumbe mandambola kwangu na meli ili kuagosha kushi mazona masalama mandangirwa ni woga jomu yosiku Misiri ndiho nongwa kwani siku hiyo inaza. Bwana Mulungu anamba vivi kwa mkono wa Nebukadneza mtawala wa Babeli ndakomesha makundi gatu ya Misiri yehanga na atu ya mario nao atu ataifa katili kukiragosi mandarefu ili mainonge yoinsi na mandamboza mishu yao kuishambulia Misiri na kuizaza yensi na nyufu nda umalaza chevizuho na niiguze yensi kwa watu atiriri kwa mkono wa jeni ndehenda yensi na kila kitu kilicho mumo kikale ganzo. Mimi Bwana nizanena. Bwana Mulungu anamba vivi ndanonga na kukomesha vizuka kaisa mza memufisi hakundakala na mbwa mkaheri kaiza insi ya Misiri kiza ndangiza woga kaiza insi yosi ndehenda patirosi kale ganzo niingize moho zoani na niadhibu Tebesi ndangwaga koro zangu zuluza Pelusiumu ngome ya Misiri na ningangamize makundi ga Tebesi nda ukundi ya moho Misiri Pelusiumu indakala na usungu jomu Tebesi bandika na memufisi indapata mahadui wakati wa msana vijana aoni na Pibeseti mandalagwa na mushi na yomizi ndatekwa Kotapanesi nako msanonda kalakiza wakati ndeho banda wadimi wa Misiri na nguvu zezi onyerazo zindafika mwisho Omuzu ndafinikirwa ni ingu na watu avizizi mandahiri kwa utungwani visho ndijo adhibu Misiri na mandamanya ukala mimi ndimi Bwana. Mstari wa mirongo mihao. Mstari wa mirongo miri kaza siku ya funga ya mwezi wa kwanza mwaka wa 10 na mwenga neno la Bwana lanizira kwamba mdamu nzambanda mkono Farao mtawali wa Misiri na lola kaufungirwe mbamba ili upate kuhola edo kufungwa bandeji kwamba upate nguvu za kugira mwisho. Kwa visho Bwana Mulungu anamba vivi lola ni kinyume cha Farao mtawali wa Misiri ndambanda mkono mzima na uruo bandwa na uhenda wo mushu mpoto kikula mkononi mwakwe ndasa musa Misiri kaiza mataifa na kaza nchi zose ndaingiza nguvu mikono ya mtawali wa Babeli na niwangize mushu wangu nganzani mwakwe lende ibanda mikono ya Farao na yandagula mbereza ye mtawali wa Babeli remtu azelu mizo jomagulajo ndayangiza nguvu mikono ya mtawali wa Babeli ila mikono ya Farao enda kosa nguvu na mandamanya ukala mimi ndimi Bwana wakati ndio Mungu iza mshu wangu mtawali wa Babeli anda ugoloza kinyume cha Misiri na mindata mula na Misiri kaiza mataifa na kwa samula kaiza inti zose ndio manda manya kukala mimi ndimi Bwana.